Bangke pini YouTubers meet up along hong jai lo yo. Ake hai secretary Christian Teron Lapen. Ake hai Generation Hanse new vlogs. Alang lige pini yang jitong lagi lo ada iCard na channel sa iCard channel po. Si iCard channel lang no mama hidoi ma. Gitu tangki mau sami nangkili litung dia tumbado ko kahay. Masih nangkili buntangan na tum sami la iCard kiro nolong iCard ipipo nolong kibang kerji pansi pasini po lo. iCard tumna bom lo. Long nu chilo mang lige. Long nu chilo wa chingkai chingkai chilo. Chingda. Jarling tu bigla ya thian e tuman. Non da ke tian po. Yo. Lasinom kado kabe tum sami vlogging sama po la. Vivo sa tum sami subscribe tum kerji pansi channel rilo. Yo dayo non sa men tok bom la. Si da ke channel nang po mama YouTubers doan tum ke bang ke pining ingdeng po ke chok kek bang ing thanan po advisor ka hai Nilihin ba si Chiningri no? Advisor ka hai ing than po nili tumta ing thanang try po. Totang de pangcheng po no ake hai mokran pe kepen si pangcheng po. Lapen kachara pinji kaddo kabe thengtom diso ke hai harmony pe ke hai Christian Teron ke hai lapen miulong kirong phala ke hai. Alun. Lasi kadang kau pernah cenderung lo cihilong le tadi, laso hidup doke. Ador tu bi, mana enam sop bika. Kau mana am hang jong si be, boncon lo pala ke, ador tu tak benak hekta ino nui menti. Lasi kadang kau YouTubers tu alam teman-teman ning arong kelpen. Kalbian lo YouTubers meet up. Ding pro, oke hello. Lapis akhir untuk diwan. Klan lagi bang ke han itun lo. Masih do ma klan po. Hantun bom le. Yo lang li tun hantun bom lo non. Abor lang ni. Dan ho pu ho jiwis teran ho pusing ni joy. Sana li dalang ni joy ke. Kisang ing ma. Ya sih yang nong makasih patu pan lepan bang sih lo. Arje bang face bang pindige reveal bobo. Reveal velo. On reveal pun non alam sopen. Like ignore deh lah si. Video bang skip not. Relaxon. Lo. Pining kolong mama pas nang idun ceng. Hi guys, my name is Kulprasad Nirola और मेरा नाम Alang li ke barok. फर्स्ट टाइम मैं इंट्रो दे रहा हूँ और यहाँ में फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ क्या बताऊँ मुझे भी पता नहीं है पर मेरा चैनल का नाम है कुलप्रसाद निरोला और मेरा सब्सक्राइबर है 2.9 के छोटा मोटा सब्सक्राइबर हो गाइस और इतना ही बताऊँगा बस मेरे को इतना नहीं आता है गाइस मतलब थोड़ा नर्वस फील हो रहा है ना तो ठीक है इतना ही कहना थैंक यू YouTube channel hin penon lam the dai ban pom production ji people si kado ko vista video bang skip pin ku lang bin march lang me mostly the content mang ke art security hedi art as pini ni ning che thelo jin box han pg pusi matha le he banta ban elo yo ta ning oi lo nang dun de lo la si da so nong e ni ke busy ho si commission do tipo se dich tong par ve la si ni non chini ri ik mukrang big ad han si la so nong e nang deng ni pan chini ri lo mo phonam Tama mang po. Wow. Lasi alang nangli tumda kado ira chini lo gati alang li ke art hek tu. Lasi athi kabe non ta komani phai pang thekang ke no thai mani mo art le ta the. Lasi mo ko kun komat phan ke art mo la ke. Prangsi kado kabe phanta ninga klong ben churo lo kardom nini men abor lang ni na pen ni hem binong la ke denarong.
ning arong pik lo kado ke benda cetong nong pot nili bangke kopi konten sih semar perlu nade asap suci hek pen apa cinik ko nili ke lapuson hidup kelak tumpan di lapuson kerap kepajir hem ki kimpi made choi peri lordi buke ason solong si nili bangke unan Palang li amsong itu kami production Ceng kena dan teh. Akhir jare mana velo de lage YouTube bar miss bachalo. cok Ta ceng teh. Piniar ni ke itum si chini. Piniar ni ke itum si chini. Singkreng mati jong ni phai ingkoi. Singkreng mati jong ni phai ingkoi. YouTuber pu asan chom kacitong. Isi amai pamanpon. nice Pining asengkan kang chor. Botor bukan nang krengklong. Ang namar nita cedon lasi hongpo cetong amai pacun lo. YouTube ben na honsere boham kai ke cetong te lasi pinyar ni ke e phansi ko pai ke me ning sam lo kado we masame chuneng pesame nili pangcheng kitun lapu YouTubers mix tame beneng mang ke indeng hini ason lo nili jungjung mang ke second time lo ya penangan tum tame RJ hakimi tame theglong lo ning sam lo mesen lo anju se cherap cheto ben i karbeng lo YouTubers tame ache the pating nang po pangtang nang po labente labulo nili men lagi merlo kirong par nili ahok pet bang ke lunse pusi ratum nang hok jume juno sita lalu laben subscriber bang ke non mat ke lan leo lang active te dat mat hedi 45,000 something dolang mo SK Kramsa, full name chini de dum dolang plate something Kramsa. Kapeng ya ta irdam de. Lapen chorolo pining laso white karbeng long YouTuber kapachun take a pot. Jasa mepet pining bang lili asap cerap tu dapur abedet pachuning bang ke nelisi West koka sibimat pinang ana sai ke nelisi parpu det asana. Lasi pining bang ke chorolo dak ke claim cekaduk tumhan. Lasi nili YouTube channel aben lagi SK Kramsa TV po nili subscriber non 39k lason dobot nili lason ningkan bang basap biji chot mat nili content bang wan vedet si cetek long lo nili content lagi komedi lason si simarmar short movies lapen non akimi tu ma kaningin mepit kaningin tu ma dolang po nililang pading delo lapen nilita najitong dun perke ningarong lo lapen najitong nang kokbo athe ni kemat hada bangke son arpu godo tum bangke bang thai te puson si ni jungjung kamatha athe ardi ta pado nai niltum arpu do tum jong si bangbe polate koson si banake klem kichun lang lason sumatha lo lasi nilita bang lo nilita lapen aprang man namen niliang cetong onji pajala hadi tame apora vedet ajok seng cetong long delo setame pining abang enali thang cetong long padning sampik lo lapen choro lo kadok ave pu best pen ik ni tum ke bang pen la pu ele tum is karbeng long pen na korte engjer tum na cetong lo pat tame choro lo he nili han tame nangli tumen chichini ni pasna men cetong lo pan nili tame nali tumen cepachini long po pan nili tame ningarong pik lo lapen especially kala pu akai mukrang dek ya han tame pini first time lo alang han cetong lapen puno harmoni be alang li pen ke nili aprang hedi jatan dam bete nili dong mogak si do bom he sudah me nili non boha bom ke dak matipung rong nong e si nili boha bom he la si nili nali than jitong long ke ning sampik lo la ben nili channel ban aben ke lage vishal vlogs polo la ben nili page ta medo Facebook page hedi vishal pomalo la dak Facebook page sa bang ke la ben nili YouTuber kiman ji bang ke lage aprang ben tame ning hang o la pen ke thek long la pua khai mukrang beket la pen hala ong la he ong jinu blogs alang li long bang se ni le bang ge ning rong dun dera jala he la se ni le tame cheman lo la pen non sonali tumen tame chetong long pot ning sam pingan lo ni le tame YouTuber long se cheman me son de nali tumen na chetong long le det une copy lo ne chini dele se tame la so YouTube a join ni tan se nali tumen tame chetong long ge ning sam pik lo la se ni le subscriber bang ge la ke kom ulang he ni le ke claim bang ge 3 years lo se tame ni le kon lo 7 plus lo bon ho 7k hedi lan 8k le dap he tapen Facebook bang ke 24k lo bon he pining ningwe lo mang ke 25k le ro ka thek sita me
lepo se akal non kan 30 vaccine bon 25 kili pan adi lalu lasi unante nang supportum professionally than tame nang chuning rile he nili nang chithang to non batai se nili pesamen bangge lage vishal pamalo lapen YouTube channel bangge vishal vlogs malo lasi nili hen bangge lansing ton to kolo kadom de kado ben ami Henry and Clear po nili tum bahai ni duo band hai ki milan 2022 ningkan se ni tum ke form hai lasi lun doji arju humri da mitha sob tum ta lun po mo ane ta de isi chuning ri nangli non la introduce tipi hule ijer back nangli our side bote parjupon pin santai pula ha nangli YouTube channel la content along upload paklang tha yala ijer ta chok mo ta cho yi bo mo an non le lun pin na tho ni jisi ke lang lam nge di non mon bagai mu anang cetom mari patik pin na po masih chuning ri tum do yu along su bol bang nang chalang mon nan te le tre kali Ocak, oke. Ron lah. Tapi munit lang namanya lo pulut nikan ini nikan ke Tom an bangke munit pleng se titik ni ngarong dulu. Tapi penengan bangke sab suing archen na lo sita moneng bangke paong tu cenak buya lo nili bang. Anu tin pantam chuning ri lo moneng ke wang ed na peneng bang archen lo moneng bang paong tu na asi nili lam thilan pading dilo nili men ke malong timung nili channel men ke Karbi Entertainers nangi tum kaching hon pen non nili tum ke 1,71,000 subscriber dolo nili tum si pu alang li apa je introduce na Aprang si nili men bang ke vel santrang pula la pu Karbi Entertainers mong si non bang ke klenon bo thank you